I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi review. Evo danas ćemo otvarati ponovo jedan paket sa Gearbesta i u ovom paketu se nalaze slušalice koje sam prije 2-3 mjeseca već otvarao, ali ove su samo bijele boje. Evo vidite koliki je paket, ne može stati u kadar. Jedini problem kod ovih slušalica jeste zato što dođe carina uz njih. Ja sam prošli put platio carinu u stvari tačno 3,5 marke sam prošli put platio carinu, a ovaj put sam platio 3 marke i 10 pfeniga. Znači to je za Bosnu i Hercegovinu tako, ne znam za druge države kako to ide. I evo ja ću sada otvoriti ovaj paket. I evo sada kada sam ovo otvorio, pokušat ću da izvadim. I prošli put sam se mučio oko ovog paketa. Evo ovaj papir, da vidimo što kaže. Lupus G1 3,5 mm surround stereo gaming headset, tako dalje. Evo ih, znači Lupus 3G1. Evo ne znam možete li vidjeti, pošto ne mogu da uhvatim fino kamerom. Evo vidite G1 stereo headset. Evo vidite ovdje. Vi koji ste gledali prošli review mogli ste vidjeti isti ovakav paket, crvene slušalice, a ove su samo bijele. Evo sada ću ja njih ovako da otvorim. Da vidimo kako su upakovane. Evo vidite, nema više unutra ništa. Sada ćemo malo ovo da ispucamo. Dobro. I vadimo slušalice. Vidite kakve su. Znači one su skroz bijele i ovo okolo im je ovo sivo. Evo vidite kako izgledaju. Kabel je ovako pljosnat. Evo ovo mi se sviđa. Evo možete vidjeti 3,5 mm mikrofon i zvučnici. Ovdje imate da pojačavate i smanjujete. Mikrofon je fin, vidite kakav je mikrofon. Znači ne može se savijati, samo ovako možete pomjerati kada treba da ga koristite. Možete isto ovako da podignete slušalice. Evo vidite. I eto, to bi bilo to. Ja inače znam po ovim slušalicama, pošto imam iste ovakve, da im je mnogo dobar bas, da su mnogo jake slušalice. Ja mogu samo njih malo pojačati, ako pojačam do kraja može mi oštetiti sluh koliko su jake. Mikrofon je stvarno čist. Ovo su odlične slušalice za $7. I eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Do tada, pozdrav!